Evo ovako ljudi, dobar dan, danas ćemo da kuhamo. Nisam dugo jedan video snimila i nešto kuham. Danas imamo lisičarke, imaju bili šampinjoni, to ću da pomiješam. Izdinstam i imamo odreske, beef odreske. Vidjet ćete. Znači, prvo ćemo početi sa sjeckanjem. Ova nam tava sad ne treba. Nju ćemo poslije da koristimo. Kao što vidite, ja sam luk već ogulila. Treba samo da ga isickam. Pa ćemo da počnemo. Ne znam, ja ne volim velike nože da koristim za sjeckanje luka. Vidite, ovi švicarski noževi, oni su predobri, stvarno. Nećete vjerovati, ali ja ih koristim 15 godina i kupujem ih u stvari u Bosni, jer ovdje ih ne mogu naći po toj cijeni. Čak sam gledala na internetu, nema šanse, znači oni su veoma skupi. Ali ja tu u Bosni, znači možete da kupite veoma povoljno između 4 i 6 eura, a ovdje, boga mi, mislim da su oko 9 eura, ja sam gledala. Možda, ne znam, možda ima negdje naveliko da se prodaju, nemam pojma. Ali u svakom slučaju, ovi noževi su iz Bosne. Znači, ovdje imamo dva normalna crvena luka roze, jedan je srebrni i ovaj crveni. Nekako volim da mi je to onako malo šareno, malo boje da ima. Tako da ćemo ovaj put, znači ovaj crveni luk će nam dati malo boje i naravno liščarke su naranđaste i one će nam daju malo boje. Ja ću prvo da izdinstam ovaj luk, pa ću onda da dodam gljive. Mislim, luk možete vi da sjeckate kako hoćete, ako volite da ga vidite i da ga osjetite, onda ga možete krupnije, ali u svakom slučaju on se otopi. Znači, uzimamo maslinovo, ja kuham u zadnje vrijeme sve sa maslinovim uljem. Nisam uključila. Stavit ćemo na 9 odmah i dodati ulje. Bijeli luk nemam svjež, nego imam ovako smrznuti i ovo je super stvar. Kad kupujete u Aldiju možete, znači nije toliko skup kao u drugim. I stavljamo, kao što vidite, luk da se dinsta. Naravno, ja koristim drveni. Na početku ćemo staviti ovako malo jače. Pa ćemo da smanjimo. Vežemo lisičarke. Nije bitno, možete ih stavljati, neko voli cijele,
A ja ću ovdje da napravim malo sitnije, jer će to više biti kao, ne znam, prilog, ali više kao sos, da bude kao sos preko odreska junećeg ili kako kažemo, znači beef. Ja sam kupila ribe, bio odrezak u Algiju. Kupila sam znači 2 komada. Stavila sam ih neka 2 sata. 2 sata su bila u soja sosu. Sad sam ih izvadila da odstoje, kao trebalo bi da imaju sobnu temperaturu prije pečenja, pa ćemo vidjeti. Moramo ovo smanjiti na 6. Vi to možete i estetski da bolje isjeckate, ali meni je svejedno kako će to da sad bude isjeckano, nego mi je bitno da što brže to uradim. Iz razloga što želim da mi ručak bude oko pola 4 gotov, ili 4 sata otprilike. Sad je, mislim, 15 do 3. Ali mislim, ovo nije toliko komplikovan ručak. Može se nazvati brzinski ručak. Moja peć čim preveliku temperaturu dostigne nešto što se prži, ona sama smanji. Ja želim malo da mi se luk lijepo izdinsta, odnosno malo da se kristalizira. Onda drugačiji okus, jela. Tako. Ću ja da dodam lisičarke. Ja sam mene su ove lisičarke stvarno super. I htjela sam od uvijek da napravim, da napravim pitu. Vidjela sam puno žena u Bosni pravi pitu od ovih gljiva, možda zato što su baš mekane. Jednom sam čak i probala i pravo je ukusna, vjerujte, ta pita. Nevjerovatno kako je ukusno. Kao da jedete burek. Mislim, burek sa gljivama, ali kao da jedete, znači, pravi naš bosanski burek sa faširanim. Mislim, takav okus ima. Ja mislim da je svejedno kada ćete ubaciti koje gljive, da li prvo lisičarke ili šampinjoni. Mislim da da je konzistencija proizvoda ista mekoća. Mislim da je bitno da možda malo sitnije isjeckate ove šampinjone, ovako ne da ih samo četvrtate ili polovite, nego baš da ih isjeckate kao da ćete ih stavljati na picu ili ne znam. Možda da stavim sad malo na jače. Želim da mi se tu malo ispriča. Stavljat ću odmah.
možda će vam biti dosadno dok gledate kako ja ovo sjeckam, ali mogu da vam o nečemu pričam. Ne znam, živim u Njemačkoj i onda ovdje su vam ljudi čudni, baš čudni. I naši ljudi postanu čudni s vremenom. Možda sam i ja postala, ne znam. Ali evo da vam ispričam samo jednu stvar. Naprimjer, vi kad dođete u Njemačku i zaposlite se i dođete u neki tim, odmah traže od vas kao hoćete da budete član njihove WhatsApp grupe, da imate informacije i to. A onda pojedini iz te grupe, odnosno iz tog tima, znači uvijek imate kao cijeli tim, a unutar tog tima imate tim ljudi koji sebe smatraju pojedinačnog timom i oni sebe smatraju kao tu najvažnijim i onda oni imaju svoju grupu. Da se oni mogu između se dogovarati i da mogu da i u tom malom da mogu da informacije dijele između sebe koje ne žele da ostali znaju. I u tom malom timu obično bude neki šef. Ja inače radim kao medicinska sestra, pa je tu obično, znači, kao šef odjela, on je obično u tom timu. I danas sam se baš smijala, jer neka informacija je sad u mom timu tom, a da odmah naglasim, ja sam u normalnom timu, celokupnom, ne u tom malom, uvijek neka informacija, odnosno nešto je pitano, i tema je i kolegijalnost i sve. I onda kad vi nešto napišete, kaže, vi dobijete odgovor, mi smo već se to dogovorili. Znači, postavili su pitanje u grupi u kojoj smo svi mi, da bi oni na kraju, njih par ljudi se između se dogovorilo oko toga. To sam htjela da podijelim s vama. Tako da, ništa to nije drugačije u svim državama, mislim da je isto, jer svi ljudi su isti, nebitno koje su nacionalnosti. Sve ono što ste prije možda vjerovali o Njemcima, vjerujte to, pola toga odbacite, jer to stvarno nije istina. Oni vole da se petljaju, da imaju sve informacije, vole da znaju isto kao i u Bosni, sve o tom životu vole da praćaju. I tako. Znači, ovo ćemo sad da ginskamo, pa ćemo da nastavimo dalje. Da sad ne biste gubili vrijeme i da vam ne bi bilo dosadno sa mnom. Ja ću sada da ginstam i vidimo se brzo. A ovako, to se sad malo ispržilo. Ja volim kad se više prže nego kada dodajete vodu. Puno ljudi dodaje vodu. Stavit ćemo, znači, bijelog luka. Ovako. Pošto nemam svježeg, znači smrznuto. To je super. Moramo još posoliti, pobiberiti. Koristim morsku sol. Mokra mi je ruka. A neće da se okreće. Normalno bude, ništa posebno, neću ništa posebno začinjavati. Znači, sam soj bude. I dodati, naravno, vrhnju za kuhanje. Ja koristim, ovo sam ramino sa 7% masnoće. I to ćemo odmah sada dodamo.
jer ovo je već gotovo, nema tu više šta da se dodaće u cvijelu ovako. Od naše Rame iz Bosne. A već. Rama. To bi rekli oni, kako se zove, Trebinjani, Hercegovci. Nije Ramo, nego Rama. Nije Mujo, nego Muja. I tako. Sad ćemo isto malo pustiti ovo da se udinsta. U ovo možete dodati kajmaka još, možete dodati sira, dobijete fini, ili možete napraviti isto bešamel sos, ali ja neću zato što je previše kaloričan, previše ugljikohidrata, jer morate da dodate brašno, naravno ugljikohidrati, masnoća, kad se poveže, to vam je ubistvo, vjerujte, za vašu kilažu. Znači malo se udinsta, da vam umeđu vremenu, stavit ćemo oklopac, da vam umeđu vremenu pokažem ribe, ovako, evo vidite, znači to su ta dva odreska, pa ću samo da sa svake strane 3 minute da pržim, tu ću vam pokazati isto, vidite još uvijek je u soja sosu, ja ga neću sapirat, nego ću ga sam pustiti malo da se ocijedi prije nego što stavim na tavu. Čim bude gotov ovaj prilog, mislim da ću ispržiti. Ispržit ću odmah. Gledajte kako to fino izgleda. Znači ništa vam ne treba da ovaj sos da vam bude gust. Pustite se malo da se vrhnja ukuha i naravno ne stavljate sad ne znam previše vrhnja pa da sad to ne može da se ugusti samo od sebe. Uzmem kaškicu da probam. Ili lišku svejedno. Čućete sigurno zvuk. Ovako ću više, nećete vidjeti, ali ćete čuti zvuk. Ovako, sad ćemo to da probamo. Prvo ćemo da pušimo. Dobro je, još malo soli treba. Malkice još. Ali uvijek možete, znači jelo je bolje manje posoliti, jer ga možete dosoliti prilikom jela. U svakom restoranu vam na stolu stoji biber sol, ocet, ulje, obično u svakom dobrom restoranu. Ovo je gotovo. Ja ću ovo da skinem sa plate i isključit ću prvo. Znači sklanjam tu jer moram da obrišem. Znači kad imate indukcionu platu možete odmah nakon kuhanja da obrišete. I to je ta prednost, iako kažu da nije zdrava, da zrači, ali naravno nećete stojati satima ispred šta sve danas ne zrači. Ovako, ja imam jednu staru roštilj tavu. Evo je. I isto ću da pržim na oliven ili maslinovom ulju. Stavila sam na najjače. Evo ovako znači. Evo gledajte, ja ću rukom, ljudi moji. To ću ja da jedem. Samo ću ovako malo pustiti da se to okapa. Izgleda. Ribe.
bio od Aldija. Vidimo. Ja ne volim da to pršće, tako da ga poklopim. Nije skroz poklopljeno, zato što nije pravi ovaj poklopac. Znači 3 minute sa jedne i 3 minute sa druge strane. Ja ću to otprilike. Vidimo se kad bude pečeno. Ovako. Da bi ga preokrenula, ja ću da malo isključim temperaturu. Sad ćemo da ga pečemo još s druge strane. Sad ne znam ko voli krvavo, može da ga peče. Ja se nadam da ću uspjeti sa ove 3 minute sa jedne strane, 3 sa druge da dobijem medium. I to medium samo zato jer je bio meso. Inače ne bi da bi ga skroz ispekla. Evo ovako da ga sad malo posolimo, jer do sad ga nisam ni solila ni ništa. Ovako. Stavit ću malo, pošto ima začin za steaks und kotlet. Malo ću staviti ovog. Ovako. Meso vam je uvijek najbolje kada je skoro pečeno da začinite, jer vam se neće uživati. Ovo je već gotovo, ja gasim. Gotovo je. Znači, gotovo je. Nema tu više šta. Sam da se okrene iz druge strane, da to upje. Stavimo da odstoji. I u sljedećem ću momentu pokazati kako ću servirati. Da vam pokažem kako možete da servirate. Ja volim, znači, crveni luk da jedem. Tako da ću ovako da narežim par ovih. Stavit ćemo 2 tu. 2 tu. Ovo malo lilija je, nemojte da se napadnete. I uzet ćemo, pošto ovo će biti malo steak. Njega ću da stavim u sredinu. A pored ćemo da uzmemo i da ubacimo, probat ćemo nešto da izvedemo. Moram da vidim šta bismo mogli, nemam ništa posebno da bi mogli da napravimo neki. Ovako ću ja da stavim, vidite, s te strane, pa ću da stavim s ove strane malo i ovdje. To vam je samo neki od prijedloga da servirate, možda ne izgleda tako lijepo, ali ja ću to u stvari i da jedem baš tako i da vidimo, hoću da sa vama ovdje da razrežemo, da vidimo kako to izgleda. Gledajte kako je mekan.
Malo je više peče nego medium, ali neka je. Ali vidite kako je to pečeno. Vidite kako se baš se reži, gledajte. Baš se dobro reži. Kako izgleda? Predobro da probamo. Super je. Mekano ko duša. Super. Ljudi, znači ovo jelo možete napraviti za nekih 40 minuta. Brzinski. I predobro je ukusno. Čak možete i goste da dočekate tako. Hvala vam što ste me pratili. Nadam se da ćemo snimati još videa. Ali zato su mi potrebni pratioci. Pa bi vas molila ovom prilikom da me zapratite. To vas ništa ne košta. Moji video su različiti, raznoliki. Kao što stoji na stranici, tu će biti videi o životu. Životu u Njemačkoj, životu u Bosni, životu mojih pasa, kuhanje, sve ono što čini život. Ljubim vas i vidimo se.